Ka Deputy Commissioner jungka East Khasi Hills, kalapan mi ia ka hukum. Ban Penteri Kam perking bah, iki kendon yada COVID kat kandai. Habaro ki jaka yau, badon hapo ka distrik. Kat kum kani ka hukum, ka Deputy Commissioner kalapatha, ya baro kinong dukan madan. Kinong dukan hayau, bat kiri upai ba kidai ban but perking bah, ya ki kendon belabu, daka sorkar, haba mahamru, ba kino ki ba penkeng, kin ngat hagajing syadan kuna. Kani ka klidu ka distrik, kalong, babaro kin hab bandeng tikana, eki mas, haba pentip balada syam yanoino, ki bundeng mas, kin ngat hakakuna. Kalong ru bakibriu kidai ban bat, ika kendon, ban penjengai lade, naki wipat. Kaong badairu ban penduna, ya kajing lumbriu hapo kidukan. Katkum kaji ong jongka, kani kajing perking, kadai na kapta bantel akam, ya kajing sa priang jongka klam COVID kat kandai, kabla sedaman kiu biang, habaro ki jala kari, hakini ki kandiat tayau, balalej no, kabal penboru iki kato kan neki jela ban penjari da ke hukum kangdam.